yo mumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduke cholide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu buriya bikomanya seka ngo kwana chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono babata chirangi cyo kwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriye cyamache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri burike iri yagatigati wekariguri iri abantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bate emixer iyo wochoganya chirangi wikabuno raganye wochoganire erangi biga aseduke biga ya Uhuru Superstores na mukwege na muna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutari rero eliwe nyolere abamanyi abwigo enyekenga enyumba yao use asomete use chire chibya sara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints eduke biga ya Uhuru Superstores yerotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumu churigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom nigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene wingi ya Credit Bank asamage bakere simbetra seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Chinsa isana na ibere cyabona mugaso yiga bw'iritsiko rya Jumaine kitariki 12 mutinye gatana gatatu kyonga senchera yo bwenge chengoro wa Catherine Nyaboga veni Nyaboga kuraso muna bo bimanyere nabo yo Marcus nero koneke abuna chibichana mare yingo ikirachira senchera ere yo bwekirano kananso ikitoko manyegati yari abereka watka kuroboka kieto kweka Chinsa echiga natoko chaka nigo amate ya Beatrice Keuma kurwa ekinyoro gya quarantine egodi agesima ebungi yakutuma saba oyo abereke tanda asigika kimyaka 15 bono nigo erne kieko gokera magega yo kubotokerwa ewilchia eyera cheko bakonya ase ugosukiwa kurwa enseme yemo gochia ase ensemo ende korangana ne amate yega nigo babiri bakoligia ogokonyo korwa ase abantu babwate amoyo bogwancha korende batari ko babakonyora ose nigo babiri tari kubora matunda nonsi asabono omo wakili Philemon Morarapemi uyore umwana siasa kure county ya Nyamira abeire hako baretera omo yasose family yo ase okobakonya ni wicha gosekiro kirache ko mokonya Beatrice Keuma umungino yo o chandikire emyaka 15 kumubogori kurunyomba nandi kumubogori koirana nonye nekere mbura yature nigo tokororo robonne abana babaye bakorire emirimo emiya buna bono yo mwana orita muno mongino yare n'abantu banzoni nigara ari omonto amakombo twaratemire kuri abeshimigwa bange sana ege kana twarigiria myaka ebere migima
togo eta tuangaino twatebire ng'ambu ya mono naende twararire ng'ekeracha gutumurora maiga na intu twabeire no mogoko monene naende twamuganiria maya naende agenderere gukonya abande buna ababona akonyire twise konyora uyu ndu urabete nkoro bunaye bari bakwiru gotokonya na guturigi buna bono gwaturigiri pakama nigo turaigubuya naende nigo turarore buya lakini bono ndoche ng'a nonche ona agoka ona ranga bona atara egekogera bono yatuguswereire kumubogori gochinyomba kumasoki kuru nyomba kumwira ni gocha gwoterera omugaso ne gento kiamana lakini bone keroge na ndangeri kuru moinari ni gonko minyoka mobwata muna mobwata kuru nyomba igombiye mono mose ni gwase moko gende bigocha birare bono no tubabwata moshimiwa lakini arorire ng'ana goka nande nagoka naranga natene nasengenje ya mabira ino no wancha kwino no gusikoka kwino kuruchinkaro chino akimbiye mono asengenje omwishimi biya mono na bari mwensi bari mwatwarira mabiraya amatuko amake magigaye kyombekere kyobochori n'echimbebe kya IBC wasore buna obochori obokembo chiokorekana ase chinsemo nene mono egwodi ekerenyo egwodi ya nyamaya amone egwodi eri ya nyansiongo icho chabere chitabwati aba MC igati abamenyukorwa ase egwodi ekerenyo nigo besokya na kubotoka ebirengerero byabo ase abarayi bali baragane bachigochorwa gukwana umubasorero so kwane mambya rero nigo batebire oyo urache gochorwa ache gotabukia amatengo ayo atigetwe na oyo chorwa koba omonogeri Thaddeus Nyabaro na keranya wodi yaito magendero nera na maiga bobe bono to tena mbya mona senge jomo school na ska uchigoro bono bago cha campaign etoko saba campaign tichibe chia maskani pura buru chini jo spinchiba oilio koire kerogeke ne toko support amagoro nande ne dakikara bwatie na ase eketunde ye yo moerio ekeng'eseke na kiakora abantu nyagakora abantu buya nande next into moment batware obotere ruobo obuya ntotware buruguru ende yose naye ko basabo yo ndo bwensi orachoru ntora monere gente tote tumune kerenya wodi tonyoro murayo muya mundu bwata marorama ya erinde atokonye bune wodi inde ya kereni natura naba abaende chimingi je cha boda tubwata maji challenge chinyinge one ona tora mbara abande tosomete tutaranyora bibarua chibara tugotaraga jiraba buya Titskoria rero ensi ya Kenya nigo yabwatirana ne ensengima oseniga kubatirana ne ensengima gochengera ritskoria basahe ririmanyikaine buna International Youth Day Mayogoyega imeye ensi ya Kenya nigo okorekana imeye county ya Kakamega asoba gukorawa n'umurai w'ensi ya Kenya Daktari William Samoei Ruto asegati ya baraya banekuru serikali anene mono muwaziri wa mangana ya basahe Salim Mvura nabo igo muwaziri bebyombe bike Wycliffe Oparanya n'umugavana we county area Kakamega Fernandes Barasa baikirana aso moyogoyo aseboigo babwatuka oboseme gotia sabasahe nakobolia bebwate buya bunenchira yamo yokonyorera amabaga na yemirimo ase chinsemo Tambua ya kwamba vijana ndio wengi sana. Over 70% of the Kenyan population ni vijana. Nao ndio uti wa mgongo wa taifa letu, lazima masuala yetu tutulie vijana katika shughuli zetu. And to the young people who are here, this is an opportunity for you. Take the opportunity that comes your way very seriously, because it will never come again. Being a youth is a transition. You have 17 years to transit from youthful to the other age bracket. And this is your time to build your foundation as you transit as a youth. Jamii wakiwa kila sehemu ya nchi, ni muhimu kukumbuka kwamba wakati ndoto hizi tunaweza kuzitimiza tukiwa vijana, tunazitimiza tukiwa na taifa la Kenya ambalo limeungana, taifa la Kenya lenye amani, taifa la Kenya lenye miundo msingi ya kuweza kuheshimu sheria. Ni katika mazingira hayo
ndio vijana wanaweza kufaulu. Haiwezekani kwa mtu yoyote kufaulu kwa ndoto zake za kimaisha katika mazingira ya fujo, katika mazingira ya kejeli, katika mazingira ambayo pia hayawezi kuruhusu sheria ya Kenya. Kwa hivyo tunavyoenda mbele, tunataka kusema kwamba fursa zitakuweko, fursa zitaendelea, vijana watashirikishwa, vijana tutazidi kuzungumza, lakini la msingi tuwe na nafasi ya kuwa na Kenya iliyo na amani, tuwe na nafasi ya Kenya ambayo inaweza kupata heshima katika dunia na katika Afrika. Hukwana se omoigoyo moraiwense Dr. William Samoei Ruto nigo atogia abasaye nebono ase okobeka omokya erigokinya ense ya Kenya asowegateba abasaye nabo omote wo mogongo bwense ya Kenya. Ruto boigo nigo aruko bodia gochasa abasose uchasa barai kogendera kobwatesia abasaye ase ebyego byabo asowegateba abasaye nere byabaye semichisaine nabo igo batangwe korwasi bintu byonde byonse The single most decisive force that will shape Kenya's destiny is not oil, is not gold, or any other natural resource. It is the young people. For generations, young people have been referred to the leaders of tomorrow. But our youth are the builders of today, the architects of the future, and the driving engine powering Kenya's rise to greatness. I have seen it in many places. I have seen it with the Harambee Stars. That is why I am deeply honored to be here in Kakamega County to celebrate the energy, the creativity, and the resilience of our young people, and to harness and amplify their immense contribution to our bold national transformation agenda. Our Constitution commands us to equip young people with relevant education and training, to guarantee them opportunities for association and representation, to open doors for their political, social, economic, and cultural participation, and to protect them from harmful practices and exploitation. Every year, nearly 800,000 young people enter the labor market. For too long, many have faced and continue to face the frustration of limited opportunities. That is why we have crafted a bold, multi-pronged strategy, not only to generate jobs, but also to equip our young people with competitive, future-ready skills and ensure they thrive in the economy of the 21st century. Ladies and gentlemen, technical and vocational education and training is a central pillar of our economic transformation. TVET graduates are 3 times more likely than their peers without technical training to start a micro or small enterprise within 2 years of graduation. This is why we are aligning TVET curriculum with industry needs and modernizing equipment and expanding public-private partnership for apprenticeship and Togo skabosio waziri bowereni boime omoske Onesmus Kipchumba Murkomen nigo agikeire okuniririrwa kwa abana bakaba abaisike gusaba nyaruka naboigo abasubati anene muno ogosarwa ko mwana omunyaruka okwo kwagendeririwe nebisako Murkomen nigo boigo agikeire kisegi chegenka anene muno ogochabwa kwa basubati nabancha babo asaruru kubolya guchasaba Kenya nabantu bonsi wasokya kukwana neryo gerimo eryo korenda obwene bw'abana abanyaruka. The issue of gender-based violence, including female genital mutilation,
which is part of gender-based violence, and also the gender-based violence where spouses, couples, people are fighting is something that is also we are dealing with, especially the FGM. There are still community leaders, elders who are still encouraging and perpetrating acts of FGM, and we have told the police officers, the security team in the county to up their game to make sure that our girls and women are being protected from violence. And we are going to take this gender-based violence issue must be confronted for what it is, and part of it is covered by community cultural activities that encourage beating of spouses, especially women. And in some cases we have seen where men are also being beaten by their wives, but it is more prevalent against women, and it's an issue that we must deal with and confront as a country. We must speak about it. We must deal with the stigma that comes with it, and also people who are ostracized in the society for coming out to speak about FGM, gender-based violence, and this is issues that we must deal with. Karete asenseme yogo kurira okunirwa kwa basubati anemono omwana omunyaruka nigo abaraya basubati besokire na kurukubulyo gochya serikali kubwatirana na okwana neryo yerimo eryo gukora okunirwa kwa basubati anemono ogotachirwanse kwa abana abakena boigo ogosarwa ku mwana omunyaruka pa okwana kurwase county ya Nairobi asomoyega obete gokoriganirwa no mo wakirishi wa basubati kurwase county ya Nairobi moske esta pasaris nigo baruro kure getindi ocha sondo bwensi orache konyorekana ka kunurire omusubati na goteba nigo arache kumirana nerichiko. Mambo ya kuchapana ilitokana wapi? Mambo ya kudhulumiwa ilitokana wapi? Mambo ni kuongea, kusikizana, sina muna hiyo. Mambo cha kulazimisha watu ilitoka wapi? Mambo ya kudefile watoto, hata wanyama wa porini, hata ndege wa angani hawadhulumungu watoto wao. Nyinyi mumeona, mimi ni mfugaji nafuga ng'ombe. Nyinyi mumeona ng'ombe ule ndume mkubwa akipanda ndama? Mama aliye kwa kiti sasa, mama wetu wa Nairobi ni Mama Pasaris. Ni vile vile rais aliye kwa kiti leo sio mwingine ila ni Daktari William Ruto. Viongozi waliochaguliwa, viongozi walioteuliwa na vyama kama sisi, tushirikiane, tufanye kazi kwa upamoja. Wakati utakapofika, nyinyi ndio wadosi. Ni kweli si kweli? Si nyinyi ndio mnaamua? Wajua tulipigiwa fine ya 2.9 million kwa sababu ya vijana kuvunja gate na kuingia stadium bila haki. Na hata jana tulipocheza na Morocco walifanya hivyo. Wajua tukiwa disqualified hatutakuwa tunaweza kuhost AFCON. Chinsa isana na ibira senchira yo wengi komini ntoira negega tokoreta ya mona yanda senchira yo wengi boigo chingro wakati ni nyaboga ve nyaboga kwa somo na we manyere na boigo manki wesna ero kone komina chiwicha na mario gingo ikira chira senchira ere yo bokran twaro borigere borobia tomra na chiwe ka chinsa iko. Superstores Nero eduka asorbo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone kampani ya mabati Rolling Mills iluku ya buatuka uchase abaonya aiga ntubwate showroom asura achagwe ligiriria mabati anda unisialia utagete showroom yeto nigo ere engale iyuerengia na wigo ekogokie liso yao chingagi ogoswasa nigo kuligiriria amabati aiga ntubwate etime tembo abuwe bago kolemirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho tebelia kende kinsi uragania bago tebelia company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuari ye chikala au na wigo ayuwiga bwata chiproval net gauges au na mono babwata nemo corrugated na wigo box corrugated asimigo babwata boomerang ayuari aye chijuch emengetato asama
amabati aliaje kigiye cy'emirongo 23 mbabwate Tile Provels alia Oriental, Elegantal, Versatile Gross na bwigo na Versatile Matte. MRM ni kubwate Lifestyle ayuago chana Roman, Jinko na bwigo Web Design. Mbabwate Ligan gabwate chikala buna bono lia Chaco Grey, Bricky Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na bwigo na Green. Ubutambe bwa mbabwate Liga niko bokolengana amo nukwenya bwe customer. Mbabwate bintu bindi bwigo ebyo uchukanyara kwa bwo tumuka kinga gicho gwakeranya mbabwate Liga ase nyumba yao. Tutari lero ase MRM showroom onare kwa bwo kwerera amabwate yu akomenya sivika ayo uchanye warrant na bwigo ayo orakoburu kasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegutoka se nyumba ya Uhuru Complex iliyo mu Kiringo Busongo iyo eranye neduka ya Safaricom bwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakeresi bigo trase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Segeka kimyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinya